Yes, ni ibyegeranyo TV kabisa ngo byemerere oreyo gikundiro y'abanyarwanda kabisa, gikundiro yatitije amakipe hano mu Rwanda. Ikipe y'abanyarwanda, timu ya wananchi kabisa, gutwara ibikombe ngo niyo ntego. Ya la 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 la, ikipe rero sasa mabari umutangire rwose, mukenyere mugura amatike rwose, kuko Rayon Sport ngo umwaka utaha izatwara ibikombe byose hatavuyemo na kimwe. Urugendo rwayo rero rutangiye kano kanya. Reyo ya bakwangira ikira. Ya ikipe ya Rayon Sport rero ku bafana bayo ngiyi inkuru nziza igiye kubashimisha. Nyuma y'igihe kirekire rwose abafana b'ikipe ya Mulela badabona ibyishimo, babuze ibikombe byose uno mwaka, ariko noneho ngo umwaka utaha barabitwara rwose. Ibi rero ni kiri gutanga icyizere ko bazabitwara byose rwose uno mwaka. Ikipe ya Rayon Sport rwose ngo igiye kubura abakinnyi bose, ngo arasigazamo abakinnyi 10, abandi bose ngo bazagenda. Icyo usabwa rero ni igihe kibura kureba iki kiganiro kano kanya, ni ukumva ikiganiro bakakigeze ku musozo, ukamenya aba bakinnyi ngo bazagenda, abangaba bazaguma ahangaha. Turahera mu izamu rero mpaka tugeze kuri atake. Reka duhere mu izamu, duhere ku muzamu witwa Kadime Ndiaye. Uyu munyezamu ukomoka mu gihugu cya Senegal yaguzwe kugira ngo asimbure Hakizimana Adolphe wari werekeje mu ikipe ya AS Kigali, aho byarangiye anahise afata umwanya wa mbere mu izamu ahigitse umunya-Uganda Simon Tamale, kugira ngo nawe ugeje gushimisha abareyo. Ariko nyuma yaho gato, nabwo urabyibuka cyagiye saga yabo we na Ojela bavuga na Bale batinda mu gihugu cya Uganda ngo barashaka kubohererezwa amatike, nawe yaje kugaruka asanga umwanya rwose baramaze kukaba. Uyu rero ngo azahaguma abareyo umwaka utaha. Kadime Ndiaye muzaba muri kumwe. Tunyarukire rero ku wundi muzamu. Uyu ni umunya-Uganda bamwita Simon Tamale akaba akina Rayon Sport. Gusa ngo uno muzamu ntiyigeze yemeza abafana kuba ari umunyamahanga. Wa kabiri mu izamu ngo ni igihombo kuri iyi kipe. Tamale rero kubw'izo mpamvu ngo agomba kugenda akava muri ikipe y'abanyarwanda, ikipe ya Rayon Sport. Umuzamu wundi wa gatatu rero bamwita yitwa Hategekimana Bonheur kabisa, muramuzi kabisa. Ni umunyezamu utarakunze gutenguha, buri uko yitabajwe, kandi wishimira kuba yajya ku ntebe y'abasimbura kabisa, kuko ari mu ikipe y'abafana, ikipe ya Mulela. Gusa ni umuzamu wagiye ugongwa cyane n'ikinyabupfura cye, kuko rimwe na rimwe yari umunyezamu nyine wagiye ugaragaza disipurine itari nziza mu kibuga. Kugira ngo muramwibuka kuri match ya Super Cup, nubwo bari batsinze ibitego 3-0. Icyo gikipe ya Mulela yatozwaga na Zerfani. Ndabizi ko yashatse gufatana mu mashingo wari umutoza w'ikipe yitwa Zerfani. Barakumakuma barafata gusa, ariko nyuma baje kwiyunga. Nyuma byaje no kumuviramo kujya ku gatebe kabisa. Umuzamu w'umuhanga, ariko nawe disipurine byanze kabisa. Umwanzuro rero ngo uravugira uti Hategekimana Bonheur agomba kuguma mu ikipe ya Mulela mwaka utaha, nawe agomba kuba ari muri iyi kipe. Tuve mu izamu rero tubangura dukubita twirukanka cyane, twerekeze muri defense. Bamwita Mitima Isaac, defenseur kabisa w'igikoko hariya. Rero Mitima Isaac ni umwe mu bakinnyi mbarwa bagifite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'abanyarwanda kabisa. Niwe bwugarizi bw'ikipe bwakabaye bufite kabisa. Ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu, akaba anakina mu ikipe y'igihugu rimwe na rimwe agahamagarwa. Rero byanzuwe ko uno munyezamu agomba
kuguma muri iyi kipe kabisa. Ni umwe mu bakinnyi batanze umusaruro muri uno mwaka wa shampiyona, nyuma yaho umukinnyi bagenderagaho kapitene, timu kapitene w'ikipe Rwatubyaye yerekeje hanze mu gihugu cya Macedonia muri Shikupi yahoze akinira. Uyu mukinnyi ni umwe wahasigaye kabisa, abasha kuba yakavaringa icyo cyuho. Undi ni Nsabimana Aimable, muramuzi, yaciye mu makipe agiye atandukanye, Kiyovu Sport, APR FC, Polisi, ubu ngubu akaba yari ari mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu rero ngo akaba yaraguzwe ngo yongere ubunararibonye mu bwugarizi bw'iyi kipe, ariko nk'uko byagenze muri Kiyovu Sport ntiyatanze umusaruro nk'uko byari byitezwe kabisa. ngo uyu ugomba kugenda, uyu nawe Aimable rwose mu muryango usohoka mu ikipe ya Rayon Sport ntagenda amahoro rwose, ngo abareyo ntibakimwifuza n'abayobozi. Undi ni Ganijuru Eli Ishimwe uca ku ruhande rw'ibumoso. Ganijuru umwaka rero we wa mbere wari mwiza kuri myugariro, wahoze mu ikipe ya Bugesera, akaba ari Rayon Sport avuye mu ikipe ya Bugesera, ariko byagiye bigenda buhoro buhoro, agenda asubira inyuma nk'urutambi rwose ruri mu gatadowa cyangwa se buje. Ati rero ubuyobozi bwaje gusanga atari ku rwego rw'iyi kipe, rero ngo niyo mpamvu agomba kugenda nawe. Undi ni Selumogo Ale, akaba akina nawe ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri. Ati mu by'ukuri urwego yari ariho muri Kiyovu Sport rwatumye yaratangiye kujya yicaza Fitina Ombolenga mu ikipe y'igihugu, gusa nyine yaje gusubira inyuma, ariko ubunararibonye bwe muri Rayon Sport ngira ukeneye umwaka utaha kugira ngo itware ibikombe byose bikinirwa hano mu Rwanda, nubwo bizasaba gushaka undi uri ku rwego rwe kabisa. ngo uyu agomba kuhaguma sasa kabisa. Arsene Mugo muramuzi cyane kabisa, umukinnyi w'umuhanga wanyuze mu ikipe ya Kiyovu Sport. Undi ni Mucyo Didier Junior, undi myugariro rero wa Rayon Sport, nawe wasubiye inyuma ugereranyije n'umwaka wari wabanje kabisa, yari on form, ariko ubu ngubu birangiye ari muri meforme, ari mu bihe bitari byiza kabisa. Atiriwe ni igihe cyo gushakira ahandi, nubwo bivuga ko ngo yamaze kumvikana n'ikipe ya Police FC izasohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup umwaka utaha. ngo nawe ngo agomba kugenda kabisa, agomba kugenda. Murabizi n'ibyari byavuzwe ko hari dilo yo hanze afite, gusa nyuma byaje kuvuga ko kwari ukugira ngo Rayon Sport imwongerere amasezerano azabashe gukomeza gukina muri iyi kipe. Junior urugendo rwiza kabisa, nawe ngo agomba kugenda akava mu ikipe y'abafana ya Rayon Sport. Undi ni Bugingo Hakimu, muramuzi cyane mu ikipe ya Gasogi, winga matachari kabisa, mu fullback kabisa. Hariya yari ku ma counter attack, ku furazi murazizi kabisa, hariya abatamo kabisa, agenda hariya abazengereje mbanwa mikorombye harigana mu izamu kabisa. Yewe rero Bugingo Hakimu we aracyafite amasezerano muri Rayon Sport, timu ya wananchi, nubwo yagize intangiriro mbi rero za shampiyona, ariko buhoro buhoro yagiye yintegra muri iyi kipe kugera anahamagawe mu ikipe y'igihugu, nubwo atari uwo kubanzamo, ariko nanone si uwo kurekura uyu munsi. Umwanzuro rero agomba guhabwa amahirwe ya nyuma muri iyi kipe, akazabasha kwikinamo umwaka utaha kabisa. Bugingo Hakimu akaba agize izo chance zo kuzakina mu ikipe ya Rayon Sport umwaka utaha. Undi ni rero uyu mukinnyi rero yakoroze ikipe ya Rayon Sport, baza guterana amagambo menshi cyane, Rayon Sport yanze kumuvuza, ndati kabisa, ati twe twamuhaye amafaranga, ariko ngo we nta mananiza abashyiraho. uwo nta wundi rero ni uwo Murundi ariko ufite amankomoko
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwita Aruna Musa Majaliwa, umukinnyi wa mbere ku mwanya we mu bakina mu Rwanda kuri ubu nka nimero 6 umusantinere kabisa. Ati ikibazo rero yaje kutumvikana n'ubuyobozi nk'uko nabivugaga bw'ikipe, aho magingo ya nyine impano ye yabaye nka rya taranto nyine ipfundikiwe kabisa. Rero ngo agomba kugurishwa nawe akava muri iyi kipe, nk'uko byagaragaye ko nawe atifuza iyi ekipe kabisa. N'ibyegeranyo TV kanda subscribe tujye tubana kabisa. Turakikomereza n'abakinnyi bazavuguma muri Runera n'abandi bazagenda. Kanamugire Roger niwe tugezeho aka kanya kabisa, umusore ukiri muto ukiri kuzamuka neza pe, umusore rwose nyuma aho ba Ruvumbu bagendeye, nyuma y'aho ba Ojera bagendeye, n'umwe mu basore bagiye bagaragaza impano, bagaragaza uruhare rwabo mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari n'ejo hazaza h'iyi kipe. Igihembo bamuhaye rero kuba yaritwaye neza ni ukuhaguma. Kanamugire Roger azaba ari muri iyi kipe. Undi rero ni umukinnyi mazemo igihe kabisa, wari no mu ikipe yageze muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup, umwe mu bakinnyi bari beza, ariko ubu ngubu basa nkaho basahuye ikipe ya Rayon Sport bayikuramo amafaranga, ariko umusaruro wawe we ukaba ubarirwa ku ntoki kabisa, ukaba ugerwa ku mashyi. Uwo nta wundi bamwita Bavakure Ndekwe Felix, muramuzi Bavakure kabisa. Ngira ngo bamumenye mu ikipe ya Gasogi United tukuri inyuma, ntabwo yari yongera rero kugaragara mu ikipe ya, nyuma gato yaje rero kongera kugaragara mu ikipe ya AS do Kigali, ndetse aza kuyiva maze mu ikipe ya Rayon Sport yakinnyemo kugeza n'amagingo angaya arimo. Ubanza nawe rero amazina y'amakipe manini amugora cyane kabisa. Igihembo rero cyo kutitwara neza ni ukumurekura akazagenda. Bavakure Ndekwe Felix agomba kuva mu ikipe ya Rayon Sport akagenda kabisa. Tunyarukira ngaho rero, tuve kuri Bavakure uzagenda, tunyarukire kuri Mugisha Francois nawe wari mu ikipe yageze muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Rero uwo nta wundi ni Mugisha Francois kabisa, umwe mu bakinnyi bakunda gukundwa n'abatoza bava ku mugabane w'Uburayi kabisa, ariko bigoranye kumvisha abafana umwanya nyine we kabisa ko ari umukinnyi ukomeye kabisa. Rero gusubira inyuma kwa Master mu ikipe ya Rayon Sport rero ni ibintu rwose byatumye abafana batangira kumwanga kabisa. Ntibyakiriwe neza, kandi nawe yakoze byinshi ngo yemeze abakunzi b'iyi kipe, bivuga ko nawe akunda kabisa, ariko byaranze kabisa. Kiza nuko yajya gushakira ahandi nyine, ubwo byaranze, agomba kugenda kabisa akava mu ikipe y'abafana ya Lion timu ya wananchi kabisa, ikipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda. Nubwo numvishe mu minsi ishize chairman wa APR FC Colonel Richard Karasira avuga ngo ikipe ya Rayon Sport ntabwo irusha abafana ikipe ya APR, ariko mu ibarura ryabashije gukorwa basanze ikipe ya Rayon Sport ikipe ikunzwe cyane kabisa, ngira ngo ujye ubibona no ku stade. Tuva aho ngaho rero twerekeze ku wundi musore bamwita Raphael Osaluwe Olisei. Ni umukinnyi wo hagati watijwe mu ikipe ya AS do Kigali, ikipe y'abanyamujyi kabisa. Nanabonye n'umukinnyi arimo kwitwara neza mu ikipe ya AS do Kigali mu mikino yabashije kuba yakina. Rero ku munsi we mwiza ni kizigenza, ariko ikibi cy'uno mukinnyi rwose kandi kizanamwicira kariyeri mu kurangwa na kariyeri yiwe. N'umukinnyi agira ikibazo cy'imvune cyane kabisa, kandi izi mvune rwose zituma nawe ziramubangamira zigatuma atitwara neza. N'umukinnyi uzi baro, ariko imvune zikunda kumubangamira. Ikindi kandi amasezerano ye ari kurangira mu ikipe ya Rayon Sport. Rero ngo birimo
ikipe ya Rayon Sports irimo iravuga ko bibaye byiza rwose nk'uko amasezerano ari kugenda agana ku musozo yakigumira mu ikipe ya AS do Kigali, ikipe y'abanyamujyi rwose hariya kabisa. Tugeze ku mukinnyi rero kizigenza w'ikipe, umwe mu bari kwitwara neza mu mpera zino sezo, ngira ngo muramuzi cyane, akaba ahamagarwa mu ikipe y'igihugu n'ishusho w'abareyo, uwo nta wundi ni Muhire Keveruni, kapiteni w'ikipe, akaba n'umukinnyi ngenderwaho kabisa, umuyobozi mu kibuga no hanze yacyo kabisa, shushu w'abareyo, shushu w'abafana, shushu w'abafana bamurera kabisa. Ati ikibazo rero, ese Keve azemera kuguma mu Rwanda umwaka utaha? Byinshi byavuzwe rwose ko Muhire Keve hari amakipe menshi cyane yo hanze agenda amwifuza. Murabizi ko Muhire Keve yanakinnye mu makipe hariya mu gihugu cya Misiri, ariko bikaza kwanga akagaruka hano mu Rwanda. Ati rero umwanzuro Rayon Sports yafashe nuko ikipe uzahabwa nyine byose kugira ngo agume mu ikipe ya Rayon Sports nka zimwe mu nkingi za mwamba ikipe ya Rayon Sports igenderaho nka team captain, mu bayobozi rwose b'ikipe, nawe agomba gutangwa ibintu byose rwose bishoboka byose akaba yaguma muri ikipe. Tunyarukire ku wundi mukinnyi rero ukiri mutoya, umwe mu bakinnyi batanga icyizere kabisa, ukiri muto ukiga muri segonderi, ni umwe mu bakinnyi rwose ubona ko ikipe ya Rayon Sports ishobora kuzagenderaho mu minsi iri imbere. Uwo nta wundi rero bamwita Iradukunda Pascal Petit Skol nk'uko bakunda kumwita, nubwo twamamaje uruganda nubwo rutatwishyuye. Ati n'umwe rero mu bana bagaragaje heza, aho umwaka yagaragaye kenshi nyine mu ikipe y'abato ya Rayon Sports. Igitutu rero cy'iyi kipe cyo gituma haguma uyu mwaka, ariko akenewe mu myaka iri imbere nk'uko nabibabwiraga. Rero Petit Messi ngira ngo ni umwe mu bakinnyi babanzagamo, umugenzi wacu Kazungu akaba ati rwose, ati nimba arimo rwose, ati ntacyo nijeje Rayon, abafana bamurera kabisa. Rero ngo umwanzuro w'abayobozi b'ikipe ya Murera ngo nuko agomba gutizwa akajya kuzamura urwego kabisa, akazamukirayo Rayon Sports ikazamugarura ari shanyarazi. Undi rero ni Kalisa Rashid Chid Benz. Kalisa Rashid rero nawe ni n'undi mukinnyi ushobora gukina neza akaba uwa mbere ku mwanya we, ubundi bikagorana kumenya uko byagenze kabisa, hasi hejuru he muri Rayon Sports, byatumye abafana bamutakariza icyizere kabisa. Umukinnyi wanyuze mu ikipe ya Kiyovu Sport aca mu ikipe ya AS do Kigali, ari nayo yaje muri Rayon Sports avuyemo kabisa, ngo nawe agomba kuva muri ino kipe akereka umuryango akajya gushakira ahandi kabisa, ni Rayon Sports. Undi rero bamwita mvuye kure Emmanuel Manu Murundi kabisa, umukinnyi Manu kabisa. Ati rero ngo ibyabaye kuri Manu biragoye kubisobanura kabisa. Ku ntangiriro yari umukinnyi mwiza, ndetse no mu ikipe y'igihugu y'Abarundi yari umwe mu batangira muri 11 kabisa, gusa nyine muri Rayon Sports byageze aho biranga burundu. Rero ngo agomba kuva muri ikipe ya Murera akajya gushakira ahandi kabisa. Umurundi wacu Manu mvuye kure. Tuve kuri mvuye kure twihuta cyane kabisa, bamwita Ngendahimana Eric Gasongo, muramuzi mu ikipe ya Police FC, muramuzi mu ikipe ya Kiyovu Sport, yatozwaga na Haringingo kabisa. Uyu Gasongo rero ngo abakunzi ba Rayon Sports ngo ntabwo bazamwibagirwa ku ntsinzi yatumye babona kuri Derby muri Gashyantare muri 2023, Gashyantare na Kamena muri 2023. Umukinnyi ugira ikinyabupfura kandi witanga iyo yitabajwe kabisa, nubwo imyaka imujyanye ngo ariko ngo aracyakenewe mu rwambariro rw'ikipe kabisa. Umwe mu bakinnyi bagira discipline kabisa, umwe mu bakinnyi bitahira ari Rwamagana bakongera bakagaruka ku kazi hano i Kigali. Nanjye n'umukinnyi ndamwemera kabisa, rero ngo agomba kuhaguma kabisa. Ku mukinnyi ikipe ya Rayon Sports igikeneye, twikomereze ngo bamwita Tuyisenge Arsene, ngo umukinnyi w'ikipe y'igihugu kabisa. Ngo Tuyisenge ntabwo ngo ngashyuha cyangwa ngo ngabire, ngo nakazuyaze, ngo arakazuyaze nyine ngo arimo hagati.
ngo ntiwamenya ngo ni umukinnyi wo ku rwego rwo hejuru ni umukinnyi wo ku rwego rwo hasi kabisa. Ngo rero ngo ikintu gishobora kumurokora ngo kuba akiri muto byashoboka ko ngo yazavamo uw'abareyo bashaka kabisa, ngo nawe ngo agomba kuhaguma kabisa. Tuva aho ngaho tujye kuri umukinnyi w'amacenga menshi cyane kabisa, umukinnyi wakinnye no muri Rutsiro bamwita Iraguha Haje, ngo uyu nawe ni kimwe na Arsene ngo mu ikipe irimo umwuka mwiza kabisa, ngo yaba umusimbura utari mubi cyane ko ngo aba ameze nkawe b'abenegihugu ngo atari benshi cyane kabisa. Nanjye niko mbibona uno mukinnyi Iraguha Haje kabisa, ni umwe mu bakinnyi bashobora gutanga icyizere, bashobora kwitwara neza, umwe mu bakinnyi igihe gito bahawe bakibyaje umusaruro. Rero ngo ubuyobozi ngo bwasanze ngo agomba kuhaguma tayari umwaka utaha akazaba ari kumwe na Murera bari kwegukana ibikombe byose hano mu Rwanda kabisa. Undi ngo ni Charles Bale rutahizamu macacari w'umugande kabisa. Ati rero ubundi ngo ni rutahizamu kabisa w'umunya Uganda, ati ntiyemeje abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kabisa. Se namwe niko mubyemera afana ba Rayon Sport muri kumva ikiganiro? Ubwo igisubizo cyawe uragitanga muri commentaire. Ati uyu watangiye yitwara neza kuri derby ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC, urabyibuka muri Super Cup ubwo batsindaga ikipe ya APR ibitego 3, yaje kubatsindamo igitego. Byarangiye rero abaye nka ya sosi nyine y'intama ishyuha itamaze n'isegonda igahita ikonja. Ataracyafite amasezerano y'undi mwaka muri ikipe rero. Ati umwanzuro nta wundi agomba agurishwa tuvire hano kabisa. Ati umusaruro we kabisa uri hasi kabisa. Undi rero ngo yahoze ari ishusho w'abareyo ariko no mukinnyi nanjye bajya kumugarura bati rwose ntacyo bagaruye. Umukinnyi ntiyakinaga ari mu gihugu cya Maroc, ariko ngo baramugarura kuko yigeze kwitwara neza mu ikipe ya Rayon Sport, ngo ibyo yakoze ngo ashobora kongera akabisubiramo. Bamwita rero umunya Maroc Youssef Rahbi. Ati ibyabaye rero kuri umunya Maroc hagati yo kuva muri Rayon Sport no kuyigarukamo, ati Imana niyo ibizi kabisa. Ati Imana niyo yabisobanura rwose, gusa ngo ntago akiri wa wundi rwose, nagomba agenda ave mu ikipe ya Murera pe, narayisahuye amafaranga rwose kandi umusaruro ugerwa ku mashyi. Andi ni rutahizamu rero bita ngo ni Rudasingwa Prince, umwe mu bakinnyi barebare mu ikipe ya Rayon Sport kandi bakiri batoya kabisa. Ni umukinnyi rero ukiri muto ugifite byinshi byo kwigana, byinshi byo gutanga mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umwana w'ikipe muri make nubwo yongejwe n'abakeba kabisa. Ati rero nawe nta kundi nyine agomba guha mu ikipe ya Rayon Sport. Rero tugeze rero kuri ba bakinnyi bayisahuye bayikora mu mufuka. Ariko Murera agenda baragowe rwose. Wowe se Murera rwose ifite n'udufaranga dukeya n'uduhari bakadusoroma bakadukora bakatujyana. Yewe rero ngaba ngo bari baje gusimbura ngo Musa Esenu ngo Esenu nyuma yo kugenda nyine akajya muri Iraq nawe akazogaruka muri Buru hariya mu gihugu cya Uganda. Abangaba ngo bari bazanye ngo baze gusimbura ngo Musa Esenu. Uwo nta wundi rero ni umunya Senegal bamwita Paul Gomis, ikimasa rwose umunya Senegal waguzwe ngo yitezwe gusimbura Musa Esenu nk'uko nayabwiraga mu kanya. Arasoje amasezerano ni Mutarama, ariko we ngo yatsinze igitego kimwe mu gikombe cy'amahoro ngo kuri penalite nabwo ubwo Rayon Sport yasezereraga Vision FC muri kimwe cya kabiri kabisa. Yagomba kugenda kabisa ko Rayon Sport arasatswe pe. Rayon Sport yakozwe mu mufuka hano ho. Umuntu wazanye aba bantu nta nubwo yaba akiri mu ikipe rwose, ari muri timu ya Rekiritomo mu ikipe ya Rayon Sport kabisa. Undi rero nawe ni mugenzi we ziripendwa. Abakinnyi bava mu bihugu byabo bafite nk'imyaka nka 40 akaza hano nyine baje. Umukinnyi mwiza w'umunya Senegal ni gute yaza gukina mu Rwanda? Nawe byibase kabisa. Cyangwa wewe ngo bamwita ubuno ngo umunyagine ngaraje ngagaje gukina mu Rwanda ngo mwiza. Abanyagine beza bajya i Burayi ntago baza mu Rwanda. Iyi ni nka karite ya 200
ugereranyije n'abakinnyi bava muri biriya bihugu rwose uko abeza bajya gukina i Burayi. ubu nta wundi rero bamwita Arsene Camara Agogo. Rero uyu n'undi rutahizamu waguzwe mu mpera za 2023 kimwe na Gomis. Uyu munyagini rero yahombeye abareyo pe ati yavuye mu Rwanda rwose mbere ya derby ya PFC, yavuye mu Rwanda mbere ya derby ya PFC rwose mu kwezi kwa gatatu rero ngo ku mpamvu z'umuryango we gute ko yari yirukanwa ahubwo kabisa rwose ni ngo bya mayanja ngasubiye mu gihugu cya Uganda ngo kubera impamvu z'umuryango ahubwo ko bayirukanwe nyine ariko kugira ngo bikore mu buryo bw'ubwiru n'uburyo bwa giprofessionnel akamwanga ngo tuwacane wazima kabisa ariko ugende kubwizo mpamvu. Uyu already rero Arsene Camara Agogo yamaze kugenda ubu ngubu yibereye iwabo mu gihugu cya Guinée. Ayore murabyumvishe neza cyane kabisa, murabyumvishe neza, mwumvisha abazagenda n'abazasigara kugira ngo nk'uko mubyumvishe neza kabisa. Mu bakinnyi 30 rwose 20 ngo bagomba gufata ibikapu byabo bakazinga utwangushye twose ngo bakava mu ikipe ya Mulela, ikipe y'abafana timu ya wananchi kabisa, bakajya gushakishiriza ahandi rwose. Nimba ari amafaranga barayariye ntibagenda umusaruro wabo ngo wapi kabisa. 10 rero murabumvishe ko aribo bagomba gusigara mu ikipe ya Mulela, ikipe y'abafana rwose. Ni Ibyegeranyo TV Rwanda, Ibyegeranyo TV Rwanda kabisa, shene ya mbere ku makuru y'imikino rwose. Murabizi ko tuyoboye si imikino gusa, tubagezaho n'abavugwa amakuru yose ari breaking news, amakuru agezweho mu bisata bigiye bitandukanye yose kabisa tuberebaho inguni zose, politike, sport, cyane cyane twibanda kuri politike na sport. Nibyo cyane twebwe turebaho kabisa. Rero niba unyuzwe n'aya makuru tukugezaho rero kanda subscribe, ngira ngo n'ibindi biganiro tuzadushyiraho uzajya ubasha kubibona rero.